Arkoi ni phaikrei nerkep ani usuka mate United Student Union of Karbi ahin pen Civil Subdivision asai he mathengno kachesong kepadopon. Kedamtang surihini ra krei trok aningkan State Government Congress Aya Sarkar Tarun Gogoi ahut Hauraghat Civil Subdivision Hauraghat Aradaphan Subdivision nang pilo bonta nonpuan tame mesen asai hem avelang lapen SDO tame avelang lapen asai hem along klembangpu bangpi atum inut bakta kawesi theglong lasi usuka ahin pen prabjin pen SDO nang pinangji lapen labangso asai hemalong kenang sot ahin klembangpu bangphi aphan prabjin pen woreng anghoi pathir ponang popusi Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan sodak pen chuning ripon lapen pinpur alotame police ahin pen si pipale popusi pherangkia thengno nang pachini dun news desk report TK news কাৰ্যকৰী হ'ব লাগে আৰু যিটো ফাংচনিং যেহেতু ইয়াত কাম কাজটো নাই যেহেতু সেইকাৰণে আমি ইমিডিয়েটলি যাতে ফাংচনিং হ'ব লাগে বুলি আজি এখন দুঘণ্টীয়া কাৰ্যসূচীত এখন আপোনালোকক ইস্তপত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ এইখন আমাৰ অনাৰেবল DC বাইদেউৰ থ্ৰুদি আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰলৈ এখন পত্ৰখন যাব আমাৰ 4টা দাবী আছে ইয়াতে সেইখন আপোনাক আমি দিব বিচাৰিছোঁ হাওৰাঘাট সাব ডিভিজনেলটোৰ ওপৰত আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে কাৰণ এই সংগ্ৰামটো চিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ দিনৰ পৰা পপুলকৰ মন্ত্ৰৰ দিনৰ পৰাই এই সংগ্ৰামটো সকলো ৰাইজে হাওৰাঘাটৰ বৃহত্তৰ সকলো ৰাইজে এইটো বিচাৰি আহিছিলে কিন্তু পয়াতৰ তৰুণ গগৈৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে 2016 চনত হাওৰাঘাট সাব ডিভিজনটো ইয়াত হস্থায়ীভাৱে তেওঁলোকে হস্তাপন কৰিছিলে কিন্তু এতিয়ালৈকে 2016 চনৰ পৰা এই বিজেপি চৰকাৰখনে যোনখন চৰকাৰে সবকা সাথ পৰিৱৰ্তন চৰকাৰ কোৱা চৰকাৰখনে এতিয়ালৈকে কোনো 2016 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে কোনো ফাংচনিং কাম আমি লক্ষ্য কৰিব পৰা নাই এই তেওঁলোকে যোনবিলাক সবকা সাথ তেওঁলোকে সব পৰিৱৰ্তন চৰকাৰ বুলি কয় এখন মিছলীয়া চৰকাৰ এখন থাকলা চৰকাৰ বুলি আমি ক'ব বিচাৰোঁ কাৰণ তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে 2016 চনৰ পৰা 22-23 বৰ্ষলৈকে এতিয়ালৈকে কোনো ইয়াত কাম কৰা আমি লক্ষ্য কৰিব পৰা নাই সেয়ে সকলো বৃহত্তৰ হাওৰাঘাটৰ বাকী ৰাইজে সকলো জনজাতীয় ৰাইজে এইটো বৃহত্তৰ ৰাইজে মাত মাতি থকাৰ পিছতো কিন্তু তেওঁলোকে যোনটো ইয়াত যেনে ধৰণৰ কাম হ'ব লাগিছিল এতিয়ালৈকে কাম হোৱা আমি লক্ষ্য কৰিব পৰা নাই সেয়ে আমি ক'ব বিচাৰোঁ সংবাদ মাধ্যমৰ ইমিডিয়েটলি এইটো কাম কাজ ক'ব লাগে ইমিডিয়েটলি চিভিল SDO দিব লাগে আৰু যোনখিনি এটা সাব ডিভিজন হ'বলৈ যোনখিনি অফিচিয়েলি ফাংচনিং যোনখিনি ইমিডিয়েটলি কাম কাজ হ'ব লাগে বুলি আমি আপোনালোকৰ জৰুৰী সংবাদ মাধ্যমৰ জনাব বিচাৰোঁ আৰু লগত আমি ক'ব বিচাৰোঁ তেতিয়া অটোনমাস কাউন্সিলৰ প্ৰপাৰলি CM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহং নামুৰী আছিলে এতিয়াও বৰ্তমানৰ CM প্ৰভাৱলী CM হিচাপে তেওঁ যেহেতু অটোনমাস কাউন্সিলৰ আছে তেওঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে যোনটো হাওৰাঘাটৰ বৃহত্তৰ ৰাইজক তেওঁ মাহিৰা চকু চাইছে বুলি আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ কাৰণ তেওঁ যেনে ধৰণৰ ইয়াত কাম কাজ হ'ব লাগে এতিয়া তেনেকৈ ধৰণৰ আমি কাম কাজ লক্ষ্য কৰিব পৰা নাই সেয়ে ইমিডিয়েটলি কাম কাজ হ'ব লাগে যদি নহয় তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনত কেতিয়াও হাওৰাঘাটৰ ৰাখীৰ বাইজে কেতিয়াও মনে মনে নাথাকে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন হ'ব ৰাজপথৰ আন্দোলন হ'ব সম্পূৰ্ণ জগৰীয়া হ'ব এই বিজেপি চৰকাৰ এই ফেচিবাদী চৰকাৰখনে Duarbagri constituency angkangpi Dolamara men phangcho amekar Jiren Ronghang achor Sermili phangcho pipen Dr. Tuliram Ronghang MLA Dr. Numol Momin lapen Education EM Richard Tokbia tumaphan kerap kachohang Keso der Jiren Ronghang achor Sermili phangcho pipen Karbiang long pen ningke menai abangphu CM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dr. Numol Momin EM Richard Tokbiatum nang ravek thapusi kesodet achor Sermili phangchopi mekri buprupen chuning ripon kesodet Jiren Ronghang aphan Guwahati Hayak Hospital along ansi ponlo non Hayak Hospital along si selang pon bomlang hithi iroi suselo longle phelang chainong chilong lapen ke jorme me ason anke chejor lablo lak pli sosea tangka dam edlo sita kimejia phan angringa welang lasi nangra vekta pusi kesodet achor sermili phangchopi kesodet a ik lapen hem isi pen mekri meklang pen ningke menai CM Dr. Tuliram Ronghang MLA Deputy Speaker Dr. Numol Momin Education EM Richard Tokbiatum nangra vekta pusi kisungke phoatum pen chuning ripon lapen kahumri jiadim account number 3874869533 IFSC code SBIN 0009403. Contact number
8011220954 dagle nang humri ignon tangte pherangke to mathengno sermili phangcho pipen mekri bu propen chuningri alamthe arjukonik sinang de huri pen amo singti tike news Nili nali tumpan nang kacuhang ay joy ni kila son lo joy nili hemasor so igdet ta sila nili hemasor kiso chilangi jipan kirap kacuhang ni buak ke hai Dr. Tuliram Ronghang la pen em local MSc lo em lo la pen ke Dr. Momin kumlong setame nili asap so kirap cuhang ni pusin nali tumpan nili dak anang kacuhang tangte labang so rong hang sang ho jiren rong ni kon ben lo kiso tangke pinian hoptalo hoptalo de tete non kona lo kibidam ke labang so ar ne kohan nili hemasor phan tinon ke so lang ghar ti high hospital long si non hadak si dola kon dak tangka dam lon te non ke kon dak dam lo lak pli ala tangka dam lo de si non an se si kenang ji lang pulo long che jor nai anta che jor lab lo long le phelang ta pene bi cha e jon chai nong e jon le do se ta che jor lo long non bang ke long ta thek the de lo la si ke rap chu hang nili dak non hajong ki thanpon kiso det jiren ronghang alangli hupulo nilike lasi ahok lo non alangli tum tame labangso alangli kiso kipa meji phan kabor I alangli tum akhia dat doan ahemarit along le phelang chenong chilong lans tame chi padoi lablo sitame alangli tum kavidet ajok kiso bangke langbom lo lasi non tangka kinangi ko ano ne si na lang la selang litum amena pen anchot tagali nil tum don rap tum asta meni tum ta bor idun lo stame ki dor de lang la si labang so kisu ki pa meji phan nang litum ki the ki ding mate litum Karbi long CM Dr. Tuliram Ronghang lapen litum kaching hon local MSc mate EM Richard Stokby lapen ke MLA aki hai Dr. Numol Momin alang litum phan labang so akisung along ang rabdun vek tha pusi nili adona rab hoi pen stami chuniri padikrim duniglo lasi kiso bangke non asap memucholo pusi birtalong lasi anso se ki kiso ke langi phan tangka nang ulang pusi hada ki doduna tumpen birtanang pali lasi nili tum hoi stami alang tum phan nang rabdun vek pu pusi ning thepen chuniri dilo kadom albem jo nili keba kechuniri bang nili men salsing rong hang dak doal baguri men phang chu arong amikat asi jo nili Karbi long asiem em lapen dobe Karbi kethek tum kethek ding tum han chuniri kang tung la lo nili dak nili kor ra tap alang men hini do jiren ronghang ke alang blood le pressure sok kisu chulong lok mat ke dak nili gulahat jurat un e guati non aya hospital long sido ke nili doan nili khi nili dat doan ta nili chanong chilong e di kombe chilong etta nili dor un de lo asi akai Karbi long CM Tuliram Ronghang kai pan tapen MLA Nimol Momin pan tapen kai Dwarbagri MDC EM lo langli Richard Stock bipan tapen MLA Nimol Momin MLA Nimol Momin pan langli tum pan chuniri ke ye nili non to an nili kinil da to an tanili siwar jablo nili non ke kisu bangta akiran asap da avela si non ane tangka nang lang ke nili hin pen nak thang nap tanili long thek thedala asi nang tum pan chuniri jat abidi ben nang tum kangon nang din sudu na nang tum pan asi kirap nang chuhang ni pat ko ana pen lo kiso ni ko an pen lo kiso tang so tang an tak dolo hopta ini lo te ni do de tangke nang tum na bang so ke nang tum ko chidlangun edet lo langun dalo mane kon da tangka dam lo non nolak
potlok poisa dam elo dam elo di long along kan nang tu long de phelang ka to wi chi jor lab lo jor lap lo nili chai nong ka to da ta jon be dalak tan nili chi odala chi order lo non nai ka we lo vidyalong ke ke non bang ke em Richard Tok bi Dr. Numol Momin CM Dr. Tuliram Ronghang nang ra vek nai puja sinang di nang rap bek tha nang rap bek nai kusi chuning ri lo pen kado wi karbiang long la pen ning ki mi tum ta nang rap tha ya lo mi tum ta nang rap tha kusi chuning ri de non ki bi dam ki kona lo la so arong hang so jiren Ronghang kona si ki bi dam lo Guwahati Highest Hospital walong sido kenon kiso sab o akik pu cibung phik phak wan ke dulu kusi pu hai si Upi langso pharkong wojok harlong pera alangsu nalong rong isi kapang thirponasai denglo labangso asai long kachipatir pipon akehai rustom tokbi lapen upi langso pharkong wojok SGB bihin ronghang alanglitum japonsi upi langso pharkong wojok rong isi arat chingrum petpen upi langso aroyalong nongnam chethang klong harlong pera alangsu nalong pangthirponlo lasi nilitum rong arat kiduk kelak atum penpen akehai sar tuliram ronghang lapen Karbianglong Autonomous Council kachari ake thekiding atumaphan ningaklong pen chuning rilo labangso alangso nalong laan susi aliralon ki pipon thekjiaphan ningkang sampen nang cherap dun igvek thapusi upilangso pharkong wojok rong isi arat ningaklong pen chuning ridunlo upilangso pen prodip ronghang tike news an sose ni tunga rong rup sarlar la peneli isi dak upilangso bonomra lo asini tum asu an sose kape klari aphan ma isi dak upilangso halong pira alangsun lasini tum pini penke lidar pe klari aphan pini pensi kang ku pola manli tum kapachunam ji aphan non de balo CNN MPMA ta nang don dun chit pute so karden kabunanin kapit hir kapini na so karden kapisil na ye fanke na tunna babdai la na lene ke Kohora cleared up Karbi Society Committee atumpen Karbi Sengkan kimi katalon ponjia phan birta kepangdak pon Duarbagri constituency ke parlo Kaziranga Kohora cleared up Karbi Society atumpen Chipatir pi ponsi non ke bangji thang ni phai irsi lapen hini an Karbi Sengkan kimi katalon ponjia phan Kohora cleared up Karbi Society atumpen Sikdang ponbomlo lapen ason kachipate ponsita padoponji lapen chophapon Karbi artist chingbaitiso lapen arak folk fusion band atuma phansi Kohora cleared up Karbi Society atumpen manpeng aluhi chophapon tang lopusi pherangki atuma thengno nangpachini dun lapen Kohora Kaziranga apirthe alongke kaprek a state country penta kaike kijui kelang wangpik lasi Kohora cleared up Karbi Society atumpen kibipon Karbi Sengkan kimi ketalon ponjialong ke ongdung armu nang chetong dun pen ardi nang pidun vek thapusi Duarbagri constituency pen chenglok East West Dima Hasau Sunitpur Bishwanath Akarbi doan atumta Kaziranga Kohora cleared up Karbi Society Maipu Harong Bipangcho Dun Maipu Binison Ingti Dihin Rimbang Prodip Terang Kongchunbang Dhoniram Rongpi Chunbang Gobin Ingti atumpen Solangdo Karbi Aradaphan Chuning Ripon Dehuri pen amo singti Tike News ado ko be Solangdo Karbi Aradatumpan nitum cleared up Karbi Society ahin pen kado ko be fanta ningkan kimi sengkan kimi akardom pajir glo nitum cleared up Karbi Society Kohora ahin pen abutung ahin pen nitum non ke bangji niphai thang acheklo tarigisi niphai si pen hiniar nian panini isi ajai meg nitum ibiponi phaning hanglo lake nitum Karbi Sengkan kimi katalon lo lapen nitum Kohora hawar along Kaziranga hawar pulo da Kohora arong along ba nitum Kaziranga hawar along nitum jutang jubatahin abang akadure mate asone chok che nitum mane kadure sondo jetheklok lasi nitum abang so matha pon pensi nitum jutang jubatahin kepap hihup ujetheklong sinitum uthot la non pening sengkan penitum jutang jubat aphan ardi pipon mate pirthe pache thangi phan mane nitum ninghang pensi labangso ning sengkani mi ketalon ahut sinitum isi rongaje so pu talon ponigi
lasi kadu ko phanta phai lo ai tum nang cek tok dunik tha chuning ri lo atheke nil tum isi ako isi aluti towar matha pondo athema la Kajironga hawar det bola malilo la nil tum area an bangke ana kaprek bang det pen dak India hawarang bo hitame Kolkata Delhi Mumbai la kadu kabe pen mane dak ngeju itung topik pik mane visitor hisap turis asini tum dak ke turis area pindah pot mane isi Karbi jutang jubat pace thang poni pan isi joy ke towar doji monon phi la pen che thang ponji pan thang pon bo posining thelo la sini tum la leadership society ahin pen abutung ahin pen itu la baso ame ibi pan arong aji ibi pan se la itu pini perang ke butung otum pan chuning ripen ka la pen la baso ame itu awak pet pen ane kimisen pen pacun pon thegi phanta nitum ning thelo asi kadu ko phanta chupha pon sini tum Karbi society la leadership Karbi society ahin pen itu kadu ko phanta kardom pajir do ado Kanta la nala tum la panin nialong alhi ka chapa ponoson doing ma. oh doing ji ni tum la non sing baik bom lo itum la alhi bang ke alhi sarpu apan manpeng alhi la kadu ko yotha phapani ji la peni tum program gedeng pon la tarik siar ni bang ke ini tu la heri itu local non ko kel anpat thekhedat posi local atong bong la itum Karbi atum কিছুমান স্পোর্টস do sport মানে খেলাল হে kapathu larling no kapathu mukha bang cepate pon pola pen aju bang ke lunkan cepati do po laben puthotar ni bang ako la Karbi itu majutang jubat along ke kan asona mung doan amukha bang ni tun display hisap sini tum non heri perform bang do po lapen kachop hapon lun se pilun se podoji le tum non ako ke hang pon ke non aku kehang pon mandi pathiki alo chingbai ti so lapen arak fusion ben lun barim pen ate ot pen lun asi kadu ko yanta phai glunai tum phat kardo Nalimen ji thai tha. oh nelimen ke binison ing ti anna rap mai fu lo nili